dalekom nepoznatom moru grupa ljudi se probudila na pustom ostrvu, bez sećanja na to kako su uopšte dospeli tamo. Ostrvo je bilo prekriveno gustim džunglama, sa visokim stablima i gustim krošnjama, koje su skrivale sunce. Na obali su pronašli tragove broda, komade drveta i olupinu, ali niko se nije mogao setiti broda ili same nesreće. Kako je sunce tonulo ka horizontu, grupa se skupila oko improvizovanog logorskog ognja. Atmosfera je bila napeta. Strah i neizvesnost širili su se među njima. Među prisutnima bila je Ana, mlada biologinja, Marko, iskusni mornar, Jovana, medicinska sestra i nekoliko drugih ljudi čiji su životi bili isprepletani u ovom nesretnom događaju. Te prve noći, kada je mrak potpuno prekrio ostrvo, čuli su neobične zvukove iz džungle. Tihi koraci, jezivi šapati i povremeni krici probijali su noćni zrak. Marko, vođen instinktom mornara, upozorio je sve da ostanu blizu vatre. "Osjećam da nešto nije u redu. Ne napuštajte vatru dok ne svane", rekao je Marko. Ali mladić po imenu Ivan, čija radoznalost prevazišla strah, odlučio je da istraži ostrvo. Uprkos svim upozorenjima, uzeo je baklju i krenuo u džunglu. Nekoliko minuta kasnije iz tame se začuo njegov vrisak. Svi su bili uplašeni, zaledili su se od straha, ali niko nije smeo da ga potraži. Šta se to dogodilo? Svi su se pitali. Do zore su svi ostali budni, držeći se zajedno. Kada su prvi zraci sunca osvetlili ostrvo, pronašli su Ivana na rubu džungle. Bio je bled i dezorijentisan, sa praznim pogledom u očima. Jovana ga je pregledala i otkrila duboke rane na njegovim rukama, kao da su ga zgrabile neke ruke iz groba. "Moramo saznati šta se dešava", rekla je Ana, pokušavajući da razume situaciju. "Ovo nije obična džungla, to je sigurno." Dan su proveli istraživajući ostrvo, ali čim je sunce počelo da zalazi, vratili su se u kamp. Te noći Ana je odlučila da ostavi skrivenu kameru na ivici kampa, usmerenu prema džungli. Htela je da sazna šta ih to napada. Kada su pregledali snimak, sledećeg jutra bili su preplašeni. Videli su prizor od kojih su im se zaledile kosti. Iz džungle su izlazila stvorenja nalik ljudima, ali sa trulim telima i praznim očima. Bili su to zombiji, stvoreni nekom mračnom magijom ili zaraženi nepoznatim virusom. Ana je bila odlučna da pronađe način da se odbrane. Tako da su nastavili da istražuju tokom sledećeg dana, tražeći odgovore na sva ta pitanja. Otkrića su ih vodila ka hramu u srcu džungle i unutra su pronašli drevne zapise koji su opisivali rituale i žrtvovanja bogova ostrva. Shvatili su da su zombiji nekada bili čuvari ovog mesta, ali su sada postali njegovi zatvorenici. Jedne noći odlučili su da upotrebe informacije iz hrama. Postavili su zaštitni krug od soli oko logorskog ognja i zapalili posebne biljne smese koje su pronašli u hramu. Zombi su se približili, ali nisu mogli da pređu tu liniju soli. "Ovo je samo privremeno rešenje", rekao je Marko. "Moramo pronaći tajni izlaz." Nakon mnogo noći provedenih u strahu i dana u istraživanju, pronašli su stari brodski dnevnik koji je otkrio da je kapetan broda koji ih je doveo ovde znao za tajnu ostrva i tražio blago skriveno u hramu. Blago je bilo prokletstvo zbog kojih je ovo oživelo sve zombije, sve mrtve. Te noći odluka je pala. Morali su da unište blago da bi prekinuli prokletstvo. Uz velike napore i rizik vratili su se u hram i koristeći znanje iz zapisa obavili ritual uništenja. Kada su uništili to blago, ostrvo je počelo da se menja, zombi su se raspali u prah, a sunce je ponovo sijalo jače nego ikad. Ostrvo je sada bilo mirno mesto, a preživeli su našli način da izgrade splav i vrate se kući.
noseći sa sobom sećanje na strašne noći koje su preživali i lekciju o hrabrosti i zajedništvu.